kodwa-ke bengingacheat. Ekucheatheni abengingacheat. Besibhema, siphuza, sihamba zonke ley'ndawo nabantu abenza ama-entertainment. Phela angazi ngathini ama-drugs abantu babaphatha ngey'ndlela ey'hlukene. Abanye abalali, abanye bafuna ukuthi bahambe beyodansa, bedanse kuze kuse hlampe, abanye bahambe benze izinto zabo, benze ucansi, benze zonke lezi zinto. Mina bengihambe ngenza ucansi because bengazi ukuthi mina umuntu wami ngiyamthanda. So mina drugs into engenisayo yona ukuthi bengihamba nje kuze kuse fike kwisimo sokuthi mhlampe sekushaya 2 days angibuye ekhaya. Then-ke ibuye-ke phela ingqondo ama-drugs ayadamuka phela ekuphileni kosuku angeke ngadamuka. Ibuye-ke ingqondo-ke ngikhumbule ukuthi hayi nginomama wekhaya nami lento engiyenzayo ayilungile. Ingangithi angize lana ngize phambi kwenu ngicela usizo lwenani ukuthi ngibuyele kuyena ngizoncika ngixolise ngithi uma esenalo uzwelo o inhliziyo esanayo ukuthi angibekezelele ngiyacela bandla ukuthi angithathe. Ayikho into engangijabulisa ngaphezulu amandla kalokho. Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kubnaku Black Life khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamalizulu. Le show lesibiza ngokuthi i-Love Back. So-ke siswami njengoba ela uzosichazela kabanzi ukuthi bahlangane kuphi nomuntu wakhe and kufinyelela kanjani ekuthenini baze bayahlukana njengoba esela namhlanje efisa ukuthi baphinde futhi bazama ukuhlanganisa into yabo iphinde futhi kube into ephumelela. So-ke asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Soba yebo sawubona sisi. Kunjani? Ngiyaphila. Ngiright nami. Umabalo silenayo. Kahamiri Ntsimiri ngisuka eCongo DRC. Uma? Kahamiri. Yebo. Oh, okay. Ubuye eCongo? Yebo, ase-DRC. Mangicela ngichazele ngalo fish weni mfethu onamehlo amakhulu wenzekudla. Hayibo. Ayawuthanda la fish. Indaba yini special ngalo fish? Healthy sis. Wonke umuntu uhleze ngibuza ukuthi yini ngalo fish enudlayo nani. Ku healthy izinto ezi-organic ezi-uncooked, ezi-unprecooked food especially zi-healthy ziqinisa. So iwona kudla ngithanda kudla kahle. Phela ngale impilo inzima kakhulu siswamele udle uqina umzimba ukuze ukwazi ukumelana. Khona nalokho kunye enikubamba ngesandla nikuthi mase nikufaka emfinweni. Ipapa le. Ipapa ke lelo ke. Ipapa. Okay. Ngicela ukuthi uphathele ukudla lapho ngikuthanda Nkosi yami. So ngicela ke wahlangana kuphi nomuntu wakho? Sahlangana ku Facebook umama ngisuka eCongo umama umama wami isithando senhliziyo. Asumlisa kanti? Hayi lutho mawuphilile nje igama. Okay no ngiyakuzwa. So nihlangana ku Facebook? Sahlangana ku Facebook nje ngizala South Africa ngisasebenza ku CCI eMhlanga sebenze call center. Ngihlala la eThekwini ku Raseli. Ngasebenza sahlangana ke kusisi no Facebook ila sazana khona kangcono ke kwathi kuhamba isikhathi sengiqala ukuthola imisebenzi kwezinye indawo emaklabini nani kangasabuyi ke ekhaya lapho sesidla cocaine laba sengihamba nale ingane ekuthiwa ama bad bitches. Okay. Imali ubizulu sakho siyahlangana nje sini ngani kade sithando sami oba 2008 lapho nje ngafika ngisemncane kakhulu so ngathi ngifika vele ngajoyela abantu abakhuluma isiZulu nje bavele kwahlangana. Hayi khuleka siswami ngiyayikhuluma Swahili abafuna ukungizwa kuthiwa nimi ekubingelela kuthiwa Jambo Muvuma kuthiwa Jambo sana Aparikani mzuri sana. Ay fluent kwisiZulu we fluent kwiswahili shothi nje I'm sure futhi fluent in English. Yes, English ne French ngiyazama nje kancane ngoba phela into ekhona egazini into engadabuki kodwa okay akusenani. So person wakho lo owesifazane uyi femme or uyi butch ku relationship yethu
we are those type of people that we do not label our status. We don't want to give ourselves status because si prevent ukuthi uyitshengise emotions akho ukuthi alalephi. Usumfana ke wena uyazi ukuthi umuntu wesilisa akayivezi emotion yakhe kakhulu yabo. Or umuntu wesilisa always have to pay the bill or into kanjalo. No, it's a 50-50 relationship. I love her because she looks very pretty. She attracts me. She loves me because I attracted her and our personalities clutch. So no, kodwa kahle into bengifuna understand ukuthi uyawagqoka amabhluku noma ugqoka iketi zona. Wenza njani? Because khona abafana khona lo umbonayo ukuthi okay, uyakuthi intombazana kodwa indlela agqoka ngayo ubaba wekhaya. Bese kuba khona laba abamantombazana bayaluka bayifaka inzipho bayenza makeup kodwa uthola ukuthi akathandani nabafana. So ngifuna ukum-understand ukuthi mina ngilindele umuntu kanjani la. Hayi mama lami nje lihle liyagqoka ingubo liyaluka liyintombazane nje. Oh okay. I wouldn't be attracted vele kumunye umuntu because if bekumuntu wesilisa phela befana nomuntu wesilisa bezoyifana nomuntu wesilisa emehleni nami. So manje ngoba uyachaza ukuthi uyagqoka ingubo ubone kanjani nibonana kanjani ukuthi okay lo akabathanda abantu besilisa uthanda abantu besifazane ukhona kanjani ubona leyo nto ungathi uyafika kumuntu kanti umuntu hayibo uthanda nabafana mhlawumbe uthola ukuthi azakuphoxa kwesinye isikhathi hayibo yini mhlola lo ngihlala wona kodwa niyenza kanjani ukuthi umbone ukuthi lona ke akabathanda abantu besilisa. Okay, love iyafana ne-life. I always tell people sometimes you get into it not knowing what's going to happen. Sometimes you get into it knowing. So ngisho ukuthi bengazi ukuthi abathanda abafana. I just took my chances and izinto zethu zahlangana and we flowed. Kwabi lokho ukuthi vele she's not attracted to abantu besilisa ke vele. Oh okay. Yabo. So kwavele kwaqondana. Kwaqondana nje. Mhlawumbe ngabe iziphi izinto ezinhle ozikhumbulayo enenzelene zona noba u2 akunandaba noma ama birthdays wenu noma mhlawumbe usuku nje mhlawumbe anniversary lana hlangana khona laqala khona i-relationship yenu iziphi nje izinto ezinhle othi namhlanje nginesikhwama esiso ngasithengele umuntu wami noma nginezibuko noma inje iziphi nje izinto ezinhle ongathi lezi asoze ngaze ngayikhohlwa. Oqala njengoba kuyileshona ngithanda ukubonga imama ngesikhwama seleda. Oh okay. Kwavela kwaqondana. Okay. Ngesikhwama seleda angithengela sona. Ngithanda ukubonga ukungithokozisa njengezayizaya kokhulula phela ukuthi ube la eSouth Africa uzamkela ukuthi uyizayizaya musendaweni ubazisa abantu ukuthi no ngizayizaya. Therefore sometimes phela nje umuntu oyizayizaya isiZulu sihamba singishiye phela kubuye ngahlangana. So ngikhuluma iEnglish abantu begcina sebebuza ukuthi hayibo ugirl wakhuluma isingisi manje kade abazi ukuthi eish ibuye imshayile language. Yazizwakala ngazi ukuthi ukhululekile ngaleli gama olishoyo. Ngiyengibona ngazi ukuthi abanye suku baphatha abhlungu. So wena ngathi uyalamukela nje. Njengoba ngisho ukuthi kade ngafika la sekwezaba injwayelo sithanda sami izayizayi kwere sekwabe into engayijwayela nje kunalokho nami sengigcine ngiyibiza na ukuze ngikhululeke ngijwayele nami endaweni ukuze abantu bengijwayele kube khona nokuhleka ungabi khona umuntu sengibiza ngezayizayi sengihlinileke nami ke angisazazi. So ngicela ungichazele ukuthi nithandana kukuhle nani but nifinyelela kanjani manje kuthenini seniyahlukana niqhathwa yini manje yini isinkinga? Siqhatha indlela zami engiyihambayo ungalali mengihamba ngeendaweni ngigcine ngingasabuyi ngihamba nabantu engabazi utshwala o cocaine ama drugs yonke nje lento sasingahlangene nayo kasekuqaleni. Usiyayibuza ukuthi zonke lezi imfundiso lezi ngiqhamuka ngoba angiyena umuntu onje siqu sami. So umama liyayibuza liyayiphendula ukuthi hayibo kwenzeka kanjani manje. Mhlambe ke ekuhambeni kwakho ukhona omunye umuntu usuke nahlanganisa uthando naye noma boyihambela nje hayi ngoba nakho usuyojola lapha? Hayi bengihambela nje mama hayi ngoba sengiyojola ingangithi hayi ngibuye ngoba sengibule ingqondo zami ukuthi hawu nakho ngilahlela umuntu engimthandayo isando senhliziyo sami. Angicela ngizocela usizo la ukuze ngikwazi umbuyela ngimthole. So njengoba wasinikeza inamba yakhe samfonela samthola
and akanqabanga yazi ukufika bengitshela angeza afike because ubethulile engalokho esilandele labuza ukuthi afike mama kunendawo kodwa ke shuthi bamtshela ke abantu akade ekhulumisana nabo because mina ngamfonela kawodwa ngamthola ngamchazela content nje phezulu kwento nje bathi ngangamtshela ukuthi ubani ubhalile kwishow so ukhona njengamanje and angazi noma wena ukulungele ukuthi umbone ubuso nobuso okhulumisana naye uphinde umcele futhi ukuthi niphinde nibe ndawonye. Eish, inhliziyo ngizishaya kakhulu ishama. Lugwinye uvalo, lugwinye. Ngizishaya ngamandla inhliziyo eish. Ngiphelele naye mazwi ukuthi ngibonge ngalento engenzele yona namhlanje ngingajabula kakhulu mase kuthiwa ngiyazihlisa ngiyazethoba ngakonke engakwenza. So ngamlanda. Yebo. Sisandelene. Alright, sibabuke lapha emakhaya siphinde sinamukele kuhlelo esilibiza ngokuthi i-Love Back. So ke usisi uvumile ukuthi asijoyine sizoke sizwe kabanzi ukuthi kwenzakalani njengoba esefisa ukuthi namhlanje akhulumisane naye ubuso nobuso ngokusizwa yithina. Asazi ke sizozwa phambili. Sabona kunjani? Ngiyaphila sesinjani? Ngiyaphila nami. Umabala ungikhuluma naye? Khuluma noMadlamini. Usiba likhulu. Yebo. Ujama kasijada ngisho? Yebo. Noma umzizi? Hayi. Ujama kasijada. Usanizala insakelo zakhe la. No ngiyakuzwa. Khule eThekwini. Oh. Bayinkinga. Okay. Oh sisemazi? Yebo ngiyamazi. Okay. Ngibona indlela ujabula ngayo. Mhlawumbe ngabe umazi kanjani? Ngasho yena uthi hayi besithandana naye. Okay. Lo nyaka ophelile nje. Sithandana nje kamnandi kabi futhi kwa right yonke into. Okay. Kodwa ke wahamba isikhathi ke zashintsha. Ngoba abantu bayashintsha phela ke vele kuphelanini. Yini nasengiqhathwa yini ke manje ke? Ubani washintsha? Ngasho nje ukuthi uyena because abo umuntu ngathini ukuthi le story sakhe singiphatha kabuhlungu namanje ngoba ayonto othanda ukukhuluma ngayo kahle because bengimthanda kakhulu. Okay. Yebo. So lento yakhe wayiqala ngabo last year December. Abanga. So umuntu osebenza emaclubini yabo nje ebuye ebusuku buya ngalala endlini athi emsebenzini yalo kuyasetshenzwa ini kanti umuntu uyoyihambela ke nabangani bakhe ngazi mesho yena uthi abangani kodwa mina kusola kwami ngazi bese ngichithela I think ngazi bowuthola kanjani ukuthi akaye emsebenzini uyayihambela nje indawo zakhe Mengithi ngiyamfonela hayi lalingabanjwa ucingo. Okay. Ezinye ikhathi liyabanjwa ezikhanza libanjwa. Sometimes libanjwe umunye umuntu athi hayi usebusy so ngabona ukuthi ngeke. Okay. Isilimi mina la. Mhlambe ngabe sinesikhathi singakanani nahlukana? Sesiside sona because wahlupha ngoDecember. January ngazama ukuthi ngibekezele ngikhulumisane naye hayi benempike bangabambiki ngabona ukuthi hayi angithi ukuhlehla kancane kuyena ngahlehla kancane ngathi nami uyiphushela impilo yami ngayinakela mina nje ya right wanyama angazi ngoba seqhamuka manje uthi uqhamuka mhlambe ukhona yini umunye umuntu obusuthandana naye emva kokuba kade uhlukane naye hayi ubusayihlalele nje bengisahlele kwamanje oh okay bengacabanga mangase athi kuwena ufuna ukubuyelana nawe ungathini ngiyazibuzela nje hayi ukuthini hayi kumele mhlawumbe asebenze kanzima ngoba nje hayi impela ungihluphile ngithanda kakhulu wangihlupha nje ngempela kakhulukazi ekuphuzeni kudla ama drugs ngengazi ke mhlawumbe bese nemantombazane yini ngazi usibenze njani le emakhapini kodwa nje ngihlukumezekile angazi mhlawumbe ngazi kuyothatha isikhathi nje esijana ukuthi ngixola angisho kodwa ukuthi ufuna ukubuyelana nawe kodwa ngiyacela nje komuzwe ukuthi kahle kahle yini akubizele yona la ekhaya namhlanje anake ngisho hayi unaki ngizwe ukukhulumisana naye njoba sengishilo lana ngafike ngasho ngalibika usizi lami ukuthi
bese kuphela iminyaka isengise iminyaka iyinyanga ngiyi-single ukusingile ngiphuza utshwala ngihamba nabangani sama-club eThekwini sibhema ukhokheli senza yonke le mikhuba lena kodwa-ke bengingacheat ekucheatheni abengingacheat besibhema siphuza sihamba zonke le ndawo nabantu abenza ama-entertainment phela angazi ngathini ama-drugs abantu babaphatha ngendlela ehlukene abanye abalali abanye bafuna ukuthi bahambe beyodansa bedanse kuze kuse mhlambe abanye bahambe benza izinto zabo benza ucansi benza zonke lezi zinto mina bengihambe ngenza ucansi because bengazi ukuthi mina umuntu wami ngiyamthanda so mina drugs into engenza yona ukuthi bengihamba nje kuze kuse fike kwisimo sokuthi mhlambe sekushaya 2 days angibuye ekhaya then-ke ibuyeke phela ingqondo ama-drugs ayadamuka phela ekupheleni kosuku angeke ngadamuka ibuyeke ingqondo-ke ngikhumbule ukuthi hayi nginomama wekhaya nami lento engiyenzayo ayilungile ingangithi angize lana ngize phambi kwenu ngicela usizo lwenani ukuthi ngibuyele kuyena ngizoncika ngixolise ngithi uma esenalo uzwelo o inhliziyo esanayo ukuthi angibekezelele ngiyacela bandla ukuthi angithathe ayikho into engangijabulisa ngaphezulu amandla yalo ukuthi angibuyisele angithatha ngenza umuntu hayi ngazi sacela ngiphe isikhathi kancane ngithi ukuyicabanga lento yakho nawe uziprove because ukungiletha kanje kumakhamera ayi angeke kuze kungenze ngisheshe nje ngithathe kanjalo nami emva yonke lento yenzile uyazi nawe uthi wenzeni uyazi kube bekuyimi ukade yenza yonke lento ade uyenza ngathi bekuzoba inkinga so mhlawumbe sengiyafika la ngithi ngicela ukuthi ubuyelane nami emva kwalokho mhlawumbe usule mhlawumbe usuhamba nabanye abahamba ngezimoto eziphezulu mina ngingcono vele ngihlalile hayi ngoba mhlawumbe ngithi bengilinde wena bengisahila phakathi nakho ukuthi uyabuya kodwa kumele usebenze kanzima mhlawumbe ngabe usamthanda mangase ngibuze nje usamthanda yini hayi sisamqamanga sakhona lokho okay kodwa umuntu engihlala naye nje isikhathi esiningi sakhona unjani umkhumbula uyasmile ngakubamba ngakubamba ngiyakubona ukuthi uyamkhumbula yebo hayi ngimqamanga ngimkhumbula okay uzwile ukuthi uthe ecela ukuthi ulokhu uzibonisa ukuthi userious kangakanani ngisho ngizwile ukuthi uthini so uzimisele ngalokho ngizimisele kakhulu seswami ngoba ngithathe ngishisa inqumo sokuthi ngize ngibuyele nasesikoleni ngenze engazizela la eSouth Africa ngoba phela inhloso ukuthi ngizofunda mengifunda ngikwazi ukubuyisela ekhaya ngenze kangcono okay sengiyabona ukuthi sengiyafika eMathekwini ngenze izinto engamele ngizenze okay mhlambe uzodinga isikhathi singakanani ukuthi ucabange ukuthi niphinde nibe ndawonye no ex person wakho sithi mhlambe noma nginika le nyanga okay abo lenyanga isimanje sikuNovember yes November muphela nje November kodwa lo muntu uzuyamkhumbula bafuna afunda isifundo kodwa usafuna inyanga because nangu December siyakubona mphinde ngila ngizovela ngithathe kalula ngoba sa December wangila ngoDecember last year mephinde ngila ngizowenza njani fana afunda isifundo azithembise uyathembisa musa hayi yes ngezwa kahle impela ngiyacela sithanda manje ulindele ukuthi ngivume manje phela nama ngisho ukuthi vuma udinga inhliziyo lethobele sobona emva kwale show sobona sizokhuluma siphele usakuthanda and usafuna kuba nawe ngiyakutshela ngiyakutshela kodwa ke mina sengilinde ukuhleke ngiyathemba ukuthi kusazophinde kuhlangane futhi kubudlelwane benu nihloniphane nithandane ungabusahluphha ke kodwa mekwenzeke kubuyisela empilweni yakhe ungabusahlupha ngiyathembisa mama ay
Mbuka lapha ekhaya kuningi kuyenzeka okusalayo uthando lusakhona. Kubukeka ngazuthi bazobuyelana kungesikhathi singanani. Asazi but mina ngibafisela inhlanhla. Nawe mekuthi usafisa ukubuyelana nophesini othi namanje akakhohlweki inhlobo akadluli inhlobo akadluli isidala emqondweni wakho usamthanda. Ungibhalele lo email address elapho simbize simlande nihlale no2 phangwa nikhulumisane asazi mhlawumbe uzowina mhlawumbe futhi ngeke uzowina kodwa ke mina angithandi ukuthi ngiluze ukuluza nje kuyona into engichazayo nje sidalo solo ngakhona kodwa ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe ulike ushare mina ngiyenzela kakhulu bye Is there Black Life TV